Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kiken hon sang balang beper-per jong ke Jela Meghalaya. Hakakat nyau trek mentau benai nopra araja ka kendai. Kila dawa na ke Sarkar Meghalaya bakam dei tang ban syuhun tang haba la menjor ban syem da karai ban dawa pentrekam ya ke inline permit hakani ke Jela hakadur bar kerpang ke ban salong hakakat kendai trek mentau benai nopra araja ka kendai. U Presiden ke KSU Samla Lambok Starwell Marngar haka jingkren bat kinong patai kubur ulaong. Ba barok kisang balang kibala syakot haka jingelang bala pelong da kasorkar hakani kesngi. Kila kentui ka Sarkar bakadai ban kham ban ting ya ka Sarkar India bahkan penrong ya ka Jela Meghalaya haka inline permit bat ban patrikam puraru ya ka Meghalaya Residence Safety and Security Act 2016. Na ka banta bante lakam ya ka jingwan rung kertep ki mendari syakani ka Jela Meghalaya kemudian markhab bat kari Bangladesh. Hap sutu tang kawai ini kalong ba resolution kamlika. Kalong kum tu samla sedang pak kali jika sama tok sti pak kali ko samla kate. Lada katre sarkan dia lah kelakaan. Di pat ba hap sutu saya ini bat ada tak hadin kat kena de pas resolution tu. Ini yang tu sistem halang yang som thai mar kani kalong pen ini isu bina dawa. Adu usnam kat kena sepak ni utar. Nak kuih sarkar kuih sarkar. Siru kom ni hapan so ai ka jing kule di sarkar romta. Bat ketika sarkar panangkong ngak manong. Maka sim je kompeni senjam dia kawan pelong ya kotor bar ketpang ban pas ke resolution. Tinggi kimi linti ngidon ka jing terangkat oleh rekaman. Nomor ke isu LP kambai ke isu tang jing sen balang. Kani ke jing unut jong babon balang. Amdai tang po jong perintrek mereka jelah bol ko. Mar ngi sutu kum kolong ta ka jelah jumi kam sing madan gunung ka an ban yada ya jurung jumi brum sebab. Nomor kum kolong kasi ibi mi keran rosta mata kala si. Di ladangin kan kita gibnya. Ningim dan ki an kanun ban yada ngasoba ngatrai ka Jela Meghalaya ka selapal dei ka waipat ka ban bo idinja jong ka Jela Tripura. Tingi don ka jing snow kia hadu kata bar kum yakran ta i ba kum kolong ta jigem tin ka government kolong sim serius ne ka kam ba ni kmi linti ba ka kam kolong ka ba lebet linti ka karna trip ba nget ba namdon hiru nu MLA nakin rupungut ba persak je kena resolution bukan persak ke LP. Lada don tu kapau sai ba utawa persak belum anti engineers ni belum persak ya kejing songsengan jong ki jat pendulu di terai temuluk ko celah ko ko. Tinga kmi unti ba kejing yai kamle kitang kasur jong mi kum seng balang nasngo ba kena kasur jong pai pa jong beri mutrap la kitu bami ni bosyong ibu pedang jing doai. Anget ba lang ba kejing tang nak pertatang lawi kasor jeng dawa pinget ba Sarkar India ru ikmi linti ba kan syak skor kan snow ya kejengkut jenam cuma celah ba ko ni kesian ya kata jengong Sarkar kan ora ya ka resolution hakan ka special session resolution by day ba ka ILP kata kalau ni kesian ba indon daw ba kumui pat namar ba ngilai le ban yo ILP naduk kisnam belale jadu ta kan bahaya ada ka Sarkar sim si jam shwa da ka resolution by day ba ka ILP ka jinya keren ke bahar ke bangilai keren pat kalau namar ba mentang ni ke report bumi ba kembasan pau saulak kau migran sulan hang ni te ka bomot hamme khalaya 4 dan statistik ben sim jikhen kan nok dot tingi sngo ba ka jing pentrikam ya MMRSA kan de ka wei ka lat ka ben sim jikhen ya ka jing don jo kita ki brio namar bi menda lada ka Sarkar Meghalaya India kalau ong ban exam ya ka Meghalaya bat kita schedule area Meghalaya dengan ni ka CAA tega umot kalenti menta kalong banwat no kanu gidan kita ki illegal migrant sangi ringba kan ni ka MMRSA khnang bala ban exam shisha te ngilai keran ba ka Sarkar da kumum noru ka dai ban state no ya ka entry exit point te menta bak Sarkar ka layat tat ya kan ni ka resolution ILP dalatang shubo ka urlong no ka ILP shubo te kamot ka entry exit point ka haban bang kicaka ban check ikbrio baki don permit namam don kalong kemut ka urgency kalong Sarkar nomor arlian kawai na po comprehensive mechanism lu kalau don ka urgency tawan ka ILP lu ka Sarkar ka don ka urgency ban pendap no mardawar ya gini entry exit point demena ngila pursue ya gini kam bangilai keren khairu ya jing don kam ban pescat no ya ka
entry exit point bat kar bar bagi bat ngila bu da kejing dawa kong sarkar ba kam dei shu bandang penslam ya kejing petrekam ya ka MMRSA nama kanika citizenship kalong ka act menta tela da kalong ringhang kemun nimdon jingkhang da kumui pat like no na ka MMRSA to ya kata ka ordinance nimdon i ban komen Henry ya ka act kepala da luparu sarkar kam sim la petrekam tingila bu tang arli kejing dawa kata kalong ban perset ya entry exit point kabar kalong bak sarkar kare petrekam mardor no ya ka MMRSA